Assam hi ka bor ka wani wale lo kantam gini thao ki wa em gini ki thao block 1 block 2 ka dele bega encourage bega nalar udah tip ko bad yoga kada kwa go le by di bor ni ma yo lo si boy em intention yo ka go chelundet ko im tip hi jimut yo ka encouragement yo ka ta dele bor bega tele dele bor to la i tam le bor i yen ha ka te no ri ko wa i per scam i le yen i dawai ya ka ha ko i kat kam diwa da yo i kat kam go da em ga notification la ni kat em kat kam de register ko ka area de i ba so ka wi la kam on pi ji to o ka kan li mo ta ka kan li la ka ju hi da po ko por na la da ki sha kam gi le ni u kut le ni u kun akus nya i ka tu i ka te la man da li pa i ma ai ta i bon ki thao yo ka ki wa de thung ding ku thung la cha thung se ki thao yo ka se ru man chabar da cha khamat jo ka chang kan ni la da bon ki thao i ka mi te da ma i long ba kam di te gi la the submit ila as a state government but the active ila wa gini ko thao ba contract state ila kam da council teman iya gini thao yung ikat kamu jo pa jo ikat kamu sumari i mat yin scam yung mau do iki dala da po ga ka banta ko imbat yo to ko sa i thao yung mau do iki ikaten siya hak sok kamu ule ga kamu ko ai ton ni ga sul riwat tu islam di thao ko em ji tu ma kate itu